Demain soir, tomorrow night, m'a parlé avec nous un petit peu I will talk to you a little bit de ça, bon Dieu, mettez sous comme par rapport à la situation d'Haïti. of what God laid on my heart with regards to the situation. Hallelujah. Hallelujah. Bon, tout prend un petit temps pour me dire ça. Let me take this opportunity to talk En about pile this. fois, le bagay yo chaud Oftentimes when things are heated dans le pays d'Haïti. in Haiti, En pile fois, moi sur Internet. oftentimes I see on the internet, En pile moun ap di qui ça pasteur Greg ap di, qui ça Bishop Greg ap di. many people are asking, what is Bishop Greg going to say about this? Bon me di non bagay. Let me tell you something. Gon différence entre un politicien et un prophète. There is a difference between a politician and a prophet. Un politicien parle, le peuple a mandé le parler. A politician speaks when the people Un ask him to prophète speak. parle, les bon Dieu mandé le parler. A prophet speaks when God asks him to speak. M'pa parler parce que moun mande m'parler. I don't speak when people ask me to speak. M'parler, l'homme gon bagay pour m'di. I speak when I feel that there's Et something moi to gon say. bagay pour m'di, le bon Dieu dit m'yon bagay pour m'di. I have something to say when God tells me to say something. Donc depuis mon Dieu pas dit m'yon bagay ou pas t'entendre. M'a prié, m'a sous genou, non pas t'entendre. If God doesn't tell me to say Est-ce que something, vous comprenez ça, I'll pray me dire, on hein? my knees, but I won't say anything. Un homme de Dieu parlait, A man of God le ciel when God parlait.